Веќе число на щивителјог на хиподроме имали на ходу провадиц 5 обеговања конјог дрингачов у jednoprahog i jedno obehovanje u dvoprahog. Najveće prišli do Sivera Bačke, znači okolina Subotici, jak su to Čantavir, Orom, Bikovo, jez do Sent, jez Novog Orahova, Mameš, Đurđova, Zožablju, znači zo šitskih mjestog prišli konjare, znači ljubija pristu na Kerestorski hipodrom, poći mame dost dobru drašku, široku drašku, ljubija tu prist da še obehuju. Dlužina obehovanja konjog bula 1800 meteri, a u dvoprahu 2140 meteri. Sudijove nadpatrali obehovanja, a među njima i međunarodni sudija u tim sportu Petar Pušin. Najčešće greške konji prave znači nečist kas ili galop. To je jer kas je jedna posebna vrsta konjskog hoda gdje konj unakrsno stavlja noge. Pobedniki u obehovanju dostali pohar i penježnu nagradu, a druge, trece i štvrte mesto penježni nagradi.